بيكمل كنور أونلاين نور أونلاين تي في مي جرامي جديد كي مي جرام بايبن كي باي جك غوريجن بسبسكرايب مي سبسكرايب بي رايدن كونتين بانون كتونات بكن شوكجي ان راجبان لات كجن غواس راجن شالا دري ويك سودان شالا دوتو شي civilian shop ka diok ken diok tila je ci yeken ci kites nien ere korandan korun wang na me chala do mi talk re which ka capital Khartoum gwadan shi deini Sudan neden kon tin jal kel ka president kan neden tin kon tin jal kel ka kwere rewde mala general gwadan shi korean cha talk ten shala do to ne tungwan chicken wo radio wal ka buoot tungwan kana mo kan pe ga dian dan chi rod lat ka quilius kan lat en men chalat gwasa me chalaro en kore chituok kam de ni Sudan Carodian kam paramilitary rapid support force can Nathan Kon Tela Sudan Army kore chituok kam dien awa kormi jaga long chagu jo ken ku ken lado eto chika gwas dit chikan ga kap re wech ke gwata kon ngaike chikan lado chika gwata go chikan ga kap kan me wa le de rod ne ga gwaze da ne shaku shaje lat me ba leader Omar al-Bashir me ba je watch karon kin daru de walbangwan General Abdel Fattah al-Burhan Ramadanan kulela president antama ke melet military ku kapai wel ron kina daru di daru de kel aram me je Ramadana kule nyenyen tama kana deputy da mala kwere rewde mala general ba ene me cha gujo te tenwan cha mugwan yan cha lat me tar the democratic election de jelat ke siang lora de ruini democrat ko de kume de jarwach enete la civilian ke enete la jiwech dere jien tetka de ni alo de jeben kamne de kon la civilian ne mekel mchwala do dera mogwa kan tama Raman la Chief Mohammed Abdan Dagalo Ramadan man la shwal ke emeti misha nyogo sholo eram kel mila criminal missiono dere ku dere jalat dere we dere jakan tetka general al tetka ram chale al bran namo wa regan man lat kana re wech ka Sudan and we need sha fight jet kire nyalen kon tilana bok ten dineken chakanen bolo ken jelka re which ka capital city Khartoum ka yorke ke de menye re which gwada dan shukor cha tokten chala do kwai ka shanga danan bi koran baba tokaje ko charik di chajenem ko nyenken re which alo cha Sudan capital cha jaga da ja battlefield ki cha jaga ja gwakur Mogoro de ja kapshong ka chwitu ngwan chika writing che so Sudan kwere ne sabke mayadi bo sharai ka ke o de ka korde ka na kapchong cha nyo ladbo ne to goal tinte ka UK manawi arab ti ko keno yen kab kor kab de chong ka biare mala ka ngode kana na ngaje gwawo to mi chiken wal ken kenling cha la da mandan ri ge to re ka tumo reng mdi de long ka gwaz mi shal ke omdurman gwaz danan tok rektin ka wajan gwaz danan te ka ne tun wana kana long na mo mi shalat ka wa sha mai tun wan chwa ka ling kana mart dit re gwazamo shalat ramkel mishala amal mamet doctor millet ka public hospital kajan omdurman mishi ngoje lo goro to rode ko shimet dito to shika pen ngwaza dan teketin
che lar point de en doctor me to Khartoum ci jana gwas kur ke cha jaga ja battlefield namo kel me bejelong mo goro de ja kapchong de win mon dera right kaka che la do kwai ke gwa da na ba me de ta ba ka kapchong ka ja cha kularo ngumu tuo kor ka jere wo ka Sudan wa kur tuo ka military base ke gwa da na te kem de ni teten ka sos Khartoum ka gwa samo chu de ni ken de ni kweje mekane kuje do dien goin ka rodien o to e ka jikweje mi to ko mo ka jikweje mi e ka yen to ko mo chu te tenen ngang no momo ngoda kan lo da kan ne jak an gwa samo ma jikorje to gwa te gatino chu bene der wech ne ka military headquarter ke gwa da na ti military teten kelio ka chu nyoko jien ba chu ne re wech ne ke airport me che nyoko jiena chu korche wona ka presidential palace ke gwa da quartet chinede contentual ke rapid SFK RSF ni chikan la do shinei Khartoum airport ke gwa da ni ala nyurten shinei cap ka chu kan nyoko ladbo shinei presidential palace ke dor kwar shinei kaba ka wona ka menshal ke airport ki airbase man ta ga Northern City ka waje chala Merawi re which Khartoum chi Sudanese army ki de ni so Sudan de ni Sudan ten continent re which chi kana laro na mo shi talk tela gwas mi chi kana kap kan de ni te chalke RSF malad kana ya kach antam ngoda ko control airport ba tet kada la da de konti la de ni Sudanese army ke de inte la de ni Sudan tin yen ke de ni general la kwera raude ka shwaje dismiss ke chaje luk manano go to shi talk cha nyo gwargo ma bo RSF no ka Twitter no shine headquarter shine kan la headquarter ndane na men gwat de ndi alta tani kan shi kana ka gwadon tiek ke area mishal ke soba ka jan gwada washi kur jamiye lungtunan gwasa mo ci US ambassador mantere wika Sudan ramishal ke John Godfrey ce laro kon ambassador kane ka dial shine mai tungwan shine kalin gwada da anan to korta ne shine roda shopping ba shi British embassy bo chane ga jogo tin laji UK ja jo yen tare dweli shwa barar ko korngo da teten shi foreign secretary men chalka James Cleverly chane ka dial ke chane den content railway ka Sudan tila kwarka kende ne ka dial chaga jogo yen ka pa korshong korta lamba nong de yen gode yen watch ka shoja gor ka Twitter shi kan gorno yen ne dia tin ta la kwar tin de wit pindian gorjo de yen de ni kun yen kapchong ko de yen goro de yen malat tel kormedeten en military action ke o binyi ni de ni kun tel reg me ba solve ke tel mal me benong na mo me shalat ran UK she US Secretary of State Michelle Anthony Blinken che laro to en situation dan kire ga dan tere we ka Sudan e fragile la shere ka metat ko gen rom ngene jeten na wan ka shiran e yo ladbo en man le rodo de ne dia la kontin la jukume kine de kontin la de de kan kormo de kan kapchong chalat be Egypt ka Saudi Arabia ka United Arab Emirates shigorodian mat Egypt ka Saudi Arabia ka United Arab kene ti shigoromat ka jo kene ti o deyen goro deyen lat katok che diakor kan wi Arab to che kan kwar Sudan tin kontin yan ka Khartoum che kan ga jogo to deyen lanaja katok ashimwa kor kam nukun che shadba che
shat kuma la kuma shat andana tie ke Khartoum chicken border yen chicken ga ka jen Saturday yamaba chicken laro shinei kuma da shinei border shinei ga shumanami shate kalam den mishuben miben ko ba mal ba jenore wika Khartoum benei border benei kule leb shala do ramke mishali Yasir Abdullah Ramadan la managing editor ka Ali Sudan newspaper shala do ename akur me non cordial muluno to akur me beje long me non civil war lo a civil war na me micho civil war che work kam dorten content ray which ka Sudan chet ko ngai kon me che to ne ka gwa se che we me sha Darfur sha ga chen ajak ray ka Sudan goje bo an kwara dana rawde aran Darfur dong da na to bo an korme te korme de nyeni da civil war da jinno ki dor kan de te corona dungno mekandi ne kan ka woten kan de ni kwajemi kan de ni kwajeme shi kora me shedewo ka kor dan ge ke dong der woten chi ka kor go dong der a kor der a ko ne kontin juwe jama kan juwe do den ki doro me kan doro me namo wa gor ko de ne ti de kan ko de kan pal ko ka kan de ni gwan ki andial tel ram be win kan dial ka ji Sudan ka Khartoum dung dien Sudan dung dien so tel ram ba joirar tin are we ka Sudan namo mishalat ram kel mishale Ismail kush milla independent journalist ba re we jamo ka Sudan yen man dian inshallah jene wane tungwan shil kendi along ka metin dida kona sha dwech rewe ka Khartoum ki rewe ka Sudan ko ka meti kan meling kan meja to shi ne ideal jaga jadwal lo tel ram te ke street ke tel ram te wichar ne ideal ka dwele kien ka shule no ngodba yanka mech ka airport ka presidential palace ka lianga ka gwande ko kien buluno kor ngode becha kwa lerm letop ko de kane dialan kontinere we ka Sudan tin la de sni tin nyen ka do bran shigen gweje buka woj buka na kap ko bom ka kwara ndana roi wenye wen chala na mo jaga me jag an kwara dana roi wech ne wen man me let kuno wala jara me dana joja Al Bashir wi ko am ko bom ente me jen kwala gore nyage tujirar ka bom shirke me dana Al Bashir chaje toirar chuin mon kulo na me shimo gwa gore je baje kap chonki baje kap tyak na me jele dan de linga jen gwa sa me biata kamal mi jiram didit gore jin be subscribe ka jen